paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin mo't amamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni pare badaong. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, ada pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mo't ni pare kulas, bartek mo't amaysa. Laklakayan matamay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari ti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang dukas da amabartek. Banang dungaw. Agamot ka kadimat, no agbartek ka. Ay, awan ti babae amaragsakan, no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadiag pasada, wano ingka manen makiinom. Nakagpasada antay, tapno ada paginom may. Ti kadi pa naginom mo ti yor orno ngam. Ay, kasanong adda balasang nga gustoken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka makaasawa? Apay nga di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay ang makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng tupay Ay amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pa'y asawam. Awan lin na kayan iti asawa, antay. Addan to pa'y mayat iti agkubkub mo balik bayan. Papanam ka de, Chep. Nagagpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damay, Chep. Adda ka no papanante aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Mga no agungat ni nanang mau kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga rodain. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Win, Chep. No saan ka makaraman iti arak, ay sauce, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rodain. Awan mat ni tatabadong akadwata. Kaslawan makikitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga ninton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuento nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantag bangkag kamilaang. Ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartagtan sa matan. Chep. San pa'y? Numaybos ti kwartata. Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti staur. Kunakun kay. Anda kayo dito. Sino day talakay, Chep? San ko nga amo day tanalakay Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting.
Natar ka gaya ma. Kamamukla nga natar ka. Kunak no asino itayan tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing, taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangad ko ang mamimpinsan ti arak. Dagal lang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka man ay. Sana ka nabartay, kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit ka. Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Ikakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiramanday ta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka ni tisan at imemtim iti arak. Aya, mukbay. No ilamlamang mau ti uminom. No wanti makakit-kita. Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak. Tada nga minakam ko. Amaw ka makabartag. Apay ngarap ngay. Ngaglaklako ka. Una yan tay suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka din nalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Apay adamagam ngayon no tao at Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan. Wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat. Natulid akpay. Iswakas toy. Kasanon ngay no adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami anabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasan na mabartak ngay no uminom matiti arak. Di maitulid abataw ti kunak amang sarunukan ka. Saan kat ani bato at taaw. Hay surun gaun. Kasurun mo ka dita bagim. Tasang ka makawawat. Tasyak paikit din ti san amakawawat. Ay dita ka man lang. Kadwam kadimanan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, kapitan. Sayag tadi kay May. Daragsak ti aginom. Madi, tinalabas apan naginom. Pangagas lang iti banog, kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan apangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, amakaitat iti sakit. Anya nga rutiyan mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napay nga rin nga ilako da. No makapadakas iti salunat, kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabaen. Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagba'inan may. Kat kwartami matigat gatang may, antay.
Kwartayo nga agpaiso. Ang nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kaila agkumpare. Umapaldalaang. No kaya't na di aramiden damay. Sanda nga rod akayat. Da kayo lang ti kasta. Ay, syakpay kat ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin kadakwada ti pag-ininom ka? Ay kasanon, nuga po iti kababartek yaw. Kat agdadakas ama pasamak kada kayo. Ay, asidag ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dagas sa mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Ay, naglumba ka no dakulas kan kwarog. Ay, nabarbartek da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada simmalog iti turod, kapitan. Anya? Ay, kaya't mo asawin. Naglumba da iti nakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Nabaddakan tinwang ti Saka Nicolas. Ay, inggaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ay, ni kwarog. Anya tinapasama kwa na. Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag ata saan nabaddakan tinwang jabuksit na. Ay, una yan dagit si abartak. Sige. Tamang kita ak iti kadwak. Tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis ang matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay na yunan naman. Adda ka no ijay, dagiti dua abartek. Kuna kun kait nga dadakas ama pasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Nicolas iti kwarta tapag paagas ka daw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Nicolas. Nanayunan ti parikot na gapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawat da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Nicolas. Kadala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti Bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasama. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanu tinwang ti Saka Nicolas. Ay, kat ni kwarog nga. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Ay, dayta ti kunak nga itdan ti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na bartag? Adayo kuma anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Ay, wan nga raw banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti X-ray Nicolas. Adda ka no fracture ti Saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wayne. Ay, agasem. Binaddakan tinwang. Ay, imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Ay, di pa'y narumak ti Saka na. Imbag tasan ajeropa na ti binaddakan tinwang. Ay, anyatan tilanganan no kasjay. Ay, delikadun no di rupa na. Ay, amangan, no saanan akulas ti rupa na. No nairis, ti agong na. Apay kumamot asaanan akulas ti rupa na. Ay, si kamot. Ay, siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda. Ay, una yan ti kasta alangayaw.
Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsakit ti rupa kanday. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana ires day talugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan wang? Ay, Pagsarsardang lang nga ruday, di pa'y lasumardang. Natinagak lakit nga raw. kasano asumardeng, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardeng adagaws. Basol day dyan wang antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartekyo, naglumba kayo kiidain. Ita, addanda tarupam, loko. Anya nga ita, kulas. Madala nga rod binda tarupa maun, na simento pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumot day dyan wang. Kitkitaan na tao, baddakan nakit din. Ay, no saan nyo, asinakayan, a pinaglumba, awan dayta. Awan na muna day dyan wang. Sika, ti awan ang muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumag, tapno maap ti ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang aro dun. Arak pa ilang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa imot nga ro ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktora magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagut-ot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan mat inted mo kanyak akwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon. Ay, awan la ka din ti duldulin mo akwarta, bakit? Kasano ko mga da na idulin ko? Kat awan mat inted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, ingka man nga rod umutang kini kagawad ko anang, no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano, samati ut-ut tasugat mo. Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumating barbartak mo. Diada ko makwarta. Ditakan, tinak ag diskitar. Ay, babawi ko na din nagururnong. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsuram, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait matan tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Huwag nga raw dantay. Naglaadak matay. Kasano pa'y amakarumak ita. No dim ngagkakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot napasamak ken katikasta. Ay, nimot nga min kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyan nyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Unantay, sana na maulit. Diyak kaya atin ti madisgrasya. Kaya't ko pa iti agbihan. Ay na, kuharog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Leticia Prieto Ancheta, dita Itiyage Isabela. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasiminton na ito'y kalsada dito'y batog ti balayaw. Wen, tatabadong. Kalkalpas na. Isu asaan pa'y kano ang mabali na pagnaan. Kita mo, agas asok pa'y langaw. Pahingay, na dito'y laang batog ti balayaw tinasimintaw. Sikan natin napigsakin ni Kapitan. Bayag kaming ngagkumparay. Aging gaita, saan na pa'y laang ngayon pasimintaw? Yung kalsada yung batog ti balay may. Kasanaw, saan kamat ngamin amang mangtad iti regalo kan kwa na? Regalo, apay kumarigalwak ngay. Di ba nang naimas man ang tilutluto masidain tayo Apay, mapagsidam ayan ni uncle mo iti saan ang naimas. Ando siguro ti kwartanan niya. Ay na, awan. Ada ayamot kwarta mi kan ni uncle mo. Ano mapay nga rod ngayon kanayo na naimas ti sidayaw? Kat no adda umay mangmangted iti regalo kan ni uncle mo. Kasta ka day. Anya ngay arigalo tit itadakan kwa na. No saan akal deng? Manok. Wow! Nagswerte ni Uncle Kaw. Kanayon amarigalwan. Uray saan na birthday. Ala, ingkakit di ayaban ni uncle mo. Tamangan tayo. Aw, Uncle. Apay day ta baboy ang nakapagod di taigay. Ay, sidaan tayo ah. Kun, sino jela kaya nagkapo dito'y balayaw? Kung may nakrinigalwan, baboy ti in regalo na. Wow! Mayat alitsyon day ta, Uncle. Una, da sidaan tayo. Talaga gayam nga adda ti umay mang regalo kan ka. Ay, isarunok nga ipasiminto di kalsada di batog ti balay na. Isuti sukat da ita inted na ababaw. Ay, adda gayam sukat da kita regalaw. Ay, di ka dagdagari. Wanang Kyle, aguli makaklang. Mangantayo ka naon ko na niyantay. Ay, pinartinan di in regalo da kanyak amanok. Wanang Kyle, kanayo na naimas ti sidsidain tayo niya. Kapitan, adu ti mas daaw a kabarangayan tayo. Ay, apay amas daaw da. Apay kano padto mati masimseminto a kalsada. Pinadwan iti regalo ah. Ay, depende gayam iti pundo. Ay. Agreklamo nga me ni Kabadong. Dahil tanaglay nga agreklamo. Imbag ko man umangtid iti regalo. Regalo? No, daw may agreklamo kan ka. Di mo lata idan sungsong batan. Ay, oo no kastati ko nam, Kapitan. Nagrigat agpasada dito'y kabildatan ita. Un nga rod, Chip. Maperdi ti tricycle kadag iti nagado abato di tadalan. Kan, kula-kulaong mat ti kalsada. Apay ngay, tanasiminto mo tan adagos di kalsada iti batog ti balayaw. Amom ti sikreto di ta, Chip. Tsak nga rod amaw. Anyaya ti sikretaw. Kastoy nga main. Ibaga mo na. Saan, Chip? Tapno agtali na idlata na sikreto dayjay. Ibagamon kanyak Saan nga rudan? Di mo kahit nga ibaga? Danugan ka? Ako ha? Sana? Apay danugan nak nga, Chip. Ibagamon. Danihan kon makaungat. Uwain, ibaga kon. Kanayon ko ngamin nga ikan iti regalo ni Kapitan. Sika? Mangmangtad ka iti regalo kini Uncle Kaw? Katuin. Inaldaw mapangkoy ka iti upa wano kawitan. Iso jay sinsindamay. Adapay pasurot na akwarta Anya? Ibaga pa yun ni Kapitan, no anya ti kayat na. Kas kumay ti anya? Kas kumay ti kalding. Ay, isumit lagay makilat nga damik-mik iti likodan ti balay da Uncle Kaw. Regalok dagi jay.
Isu kita nasiminto adagos ti batog may. Badaw, ingkakasarita ni Kapitan. Kidawam kan kuana nga ipasimintunan dito kalsada ti batog ti balayta. Tanay, nagadaw ti madisdisgrasya, gapu iti kinaunog ti abot-abot na. Imbaga, no denggan na. Nadamag ko, masapol, regaluan dahi ta kumparay. Tamno alistaw, ngay pasiminto na ti kalsada, iti batog ti balay. Ay kat barang maalapay lang ay iti pan nakisarita. Total, agkumpari kayo mo. Nay, anya da jay? Ay sos, adda nagirig adakkel atrak dita kalsada. Ay, Wayne. Day taket ti bagbagak a disgrasya ama pasama. Angay, ada bisitam. Anya ti awit na. Awan mo ti makita. Awan ti manok. Pato. Awan ang kail. Damagam no den pulsa na akwarta. Wanang kail. Inak damagay. Di mo pa'y paspastrekin ah. Wanang kail. Tataba daw. At day padamag ni Uncle Kaw. Anya dahi ta? Napay nga awang kano ti awit mo amanok, wano pataw. Anya? Apay, masapol nga gawitak iti kakasta. Amin abumis bisita kini Uncle Kaw. At darigalo ta. Kasanungay kitawang mo tawit ko arigalaw. At da kano kwartam dita. Kwarta! Ayawan natin kwarta dito. Saan ka nga rod ang mabalin na sumrek? Kaya't kula nga kasarita ng Uncle Mau. At napatag ngay bagaking kwa na. Agda kwarta na kwaraw. Awan ka no, Uncle. Pagawi di mo. Nagawit ka naon. Pare! Ni pare mabadong tayo. Awan ti kumpa-kumpare no awan maitid na. Agawit ka. Nanghigmaw. Ala, nagawit kan. Ayawan. Yak nakasarita ni pare Deng. Apay, awan di tabalayda. Ada, ngam di nakpulos kinasarita. Tawan ka no ti regalo king kwa na. Kuna na day ta. Isuray. Punugayam di mangmangag ko masapol a regalo man day ta, Kapitan. Ison ti uso ita. Isaw, inyo sunahan ta. Kasanon ngay, anya ti maitid mo kun kuan na regalo. Awan mo nga rod na kukwartam. Kidagitingay manok atarakin mo. Ay nabadong piyok da pailaeng. Apa yan na uso ti rin ni galwan na ya. Datayo nga awan maitid na arigalaw, ti kaasay. Amangan mat no oray si kamaray, kat agbiro kamutan iti regalaw. Ay, di nakipadpadakan ni Kapitan. Ay kanasaya at ano sa balik nga opisyal. Mapagtalkanda ka no kasta. Kawan number 1 kagawad nga road. No kasta nga raud. Mabalin ka day at tulungan da kami kinibadong ka. Nakasaganak at tumulong maray. Ibagam laang no kasano ang makatulong akan ka. Ibagam manmud kini Kapitan nga ipasiminto na day to kalsada dito batog ti balaymay. No day taabanag maray, ay kat... Ay agyaman na kamaray no matulungan na kamay. Sigurado nga ramidak day tama Ay, kun kang naidumduma ka nga opisyal. Tasaan ka adumaw dawat iti regalaw. Agbayad kayo mat abasit maray. Anya, agbayad basay. Tapno damot ganas ko amang hidanon ka ni Kapitan. Manungay day tabasit ako nam. Uray 5,000 laang. Huwa! Uray mo daytan, nagdakkelan agatan. Kano ikakpay ni Kapitan, ta sigurado adumawat day dyan. Ay, agpapada kayo amin nga opisyal. Agro-pro pa kayo akwarta ken regalaw. Na, makakaungot kan samutan. Talagang agong ungot ha! Di kay lakuman yung butos iday! Na, Babawi ka! Ay, mapanak man igatangan iti pumada. Apay, naibusan dyan pumadam aginatang ko. Awanan, di, agpaili akpay mo. Pagluganam ngay nga agpaili. Iti tricycle ni Kwarog Sapay ko mga rod tama itulod na ka aging gaijay ilay. Apay kit din nasaan? Kat no nagmad iti pan nakasiminto to kalsada tayo. Kabailan na.
Uray to pa'y awang kalsada. Kabailan na apat tarayon di tricycle na. Tulugan ka ng Kyle, tayo tulugan ni Jay Ilay. Mapit man lang, paray. Ngay, ay apay pare ba daw? Dahito yung aming kalsada, paray. Ay no awan ti maitin mo ang regalo, di ka sumanao. Palagipan ka lang mo't paray. Tagidaksaman. Dawatan na ko dito regalaw. Amin nga kid daw iti anyaman. Nasken amang iti regalaw. Kas, wano in kind. Isungarod asaan ako nga agkid daw king kay ture anyaman. Tawan maitid ko ang regalaw, unukas. Naa, ay pumanaw ka nga ro din ta inkamin. Wala daw tanang Kyle. Palpalagipan ka, paray. Tanay, nagmaday dahito dalan tayaw. Naa, Delikado ka na kita ang biyahe. Nalaingak ngagmanihaw. nangag mo? Amo ka nalaing kakwaraw. Ang nasken lata ti aganad. Nakamamak ti aksidente no kasto ti kalsada. Ay, aglisikan ta inkamin. Shoo! Ay, apa akas to ti taray ti tricycle mo? Ngarutan Kyle. Pero mimit namin lasong-lasong ti kalsada. Ay, bagam no bumaba akon. Ay, sanang Kyle. Ket no naglaing ka driver. Ay, sa bagay Agtugaw ka lang dita. Relax. Ay, kwa, diyak makapag-relax ta. Hagdanag ako na. Ang Kyle, kaslad na maisinsina ah. Unya, agparparek na ba't garon ka niya? Ha? Tumpukan ng Kyle! Ha? Maisinan ti sidecar! Ay, tumpukan kay! Delikado! Tumpukan! Nakita ti napasama kagawad. Tagawid ako man, idinasabat ko da kapitan di ta kalsada. Anya ay hati napasamak. Timpuak ni kapitan. Sakbay ana isina jay sidecar ti tricycle ni Kwaraw. Anya, ay unay daytan nga aksidente. Ay, good. Anya nga tinapasamak ka ni Kwaraw. Ni Chip Kwaraw. Ay la, ni Kwaraw, diri-dirit sige motor na ijay dakil akayaw, na itugtog. Ah, Amom na natuyang. Kano nagbiit ang makadanon kanyak dagiti istorya kakasta. naitugtog ni Kwaraw, maray. Wan, na itugtog jay agong na ijay puuntik kayaw. Ah, Agong napaimot. imbag tagong nala ang tinaitugtog. Iso nga ad-adan ang nagbalin alogpat ti agong ni Kwaraw. Na, Adi pa'y kat. Pirming agkarkarupadan kini kapitan. pay akatawaam. Ay na, sa inyo akatawaan no makita yun ni Kwaraw. Ha? Dumanog day jay. Ayawanan ng Kyle. Sana ko nataraki, aw. Nagkuna? Oh. Ang dadada na nagbalin ang logpap ti agong ko. Oh. Ay, yada yung man ngamin ta sarming badan. Ay, basol mo matday to'y napasamak, intay. Basol ko man din. Amin langan ama di ama pasamat. Basol ka. No sinimintom ko maamin adalan, di mayat ko matikalsada tayo, kat adayo ang madisgrasya kayo. Ayawanan ti balasang amayat kanyak, aw. Naa. Huwag nga peso ang Kyle. Basol mo na ito'y, aw. Ay, Mahilig kang tumat ngamin iti regalo, aw. uwin sa nga agpaiso. Talaga basol ko. Anya asa, Ah, talaga abasol mo. Iso asakbay nga adupay ti madisgrasya. Ay na, baliwa mo, day tamadi nga ugalim, intay. sayang dagiti pato manok kalding. Baboy nga itid da. Kanti kwarta nga iawat da. Ay, may saak amang kontra iti day nga aramid mo, intay. May kanuwaak nita. Dagas nita nga ramid ti kapitan ang Kyle. Iso nga isardeng mon, aw. Kasano nga no Jack isardeng o. Antay, isikan ti makamu kinang Kyle. Natangken ti ulo na, aw. Ay kat, adamot mapangor iti balunat. Ay, Oh. ay, ay, Ah. ay, ay, Kaya't mo antay, inakalaan ti balon at mau. Amok ti nakaidulinan na. ha? Saan ah? Ay, bay-bay ang pala ang kwaro. Tainton aramiden nan tumanan. Ah, No dumawat, when no umawat iti regalo. ay, Ijay munton nga irwar, dagiti balunat ko, ijay lakasa. Wanantay, basta ayaban nakto, ah.
kagawad na. Aramidin nyo ti umno. Di yu obligaan dagiti agpatulong kada kayo. Amang ted iti regalo. Hala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ka, at napapananta. Sa dino ti papananta, tataba daw. Anya tatabadungay. Angkal ko na muda. Angkal? Sika? Angkal ko? Ito ay, nagkabagyan, nagiti naganak mau kensyak. Isumot lagay ang magkarkarupat ha. Umay ka, tamapantag puros iti bunga ti mulak amangga. At amulam amangga. Amum ti bulay. Una, ketno day tati paglayngak. Kaslaak bakis nga umuli. Isumot lagay ang agro-ropa kapay na bakis ah. Talaga nga ron nga karkarupat ha. Ano kasta? Ha, mapantay. Kun manhipo dita. Angkalay, tiyawag mo kanyak. Wait. Uwan angkal. Ay, bisitahan tamad na ito bangkag. Ako arong tapno amutan no niya tinaskan nga imula. Ay, Sungarod nga imay tananggal. ay panagmamanggan. Sigurado nga ado ti maburas ta abungat mangga. Anggail, mabalin ka di amang burasak iti isagot ko iti balasang ararmay. Tapno inton kanin na, kaslamet ten kiniddayan na. Una! Nandit aramidan di pari badong iti ayan ti po ti mangga mula. Ha? Ay. Ay. Agal ala damot iti bunga ti mangga manggail. Ay, pare! Imanggak na ita! Apa nga ala kayo? Ingangay tataba daw. Bumaba ka din dito yung punti mangga ha. Ay saan? Dita ka lang. Taybusin tayo dahil ito'y bunga ti mulak amangga. Langin mo paray. Mulak amangga. Na, kaano ang nagbalin amulam daytoy? Kaano naglawag amulak daytoy? Nagkunaking ka. Kinumulak dahil ito'y paray. Itata nagbunga, ibagam amulam. Ay sana nga agbibigbig paray. Talaga mulak na ito'y. Andan sa maipabarangay no kastoy Ay padasa maparay. Ta ipapulis kamay. Na, Unam siguro, jak kaya nga ramiday. ay agdinanog talaga no ipilit mo. Ay katwida. Sige. Dinanugan no isutikan mo. Ba! Bah! Na, Imo na mga laglisi di danog mo paray. apay nga naglisay. Kaya dahil kugtar kumanta, imposible ang Malaysia. Oops! Ah! Saan ngay mabo di kugtar mo paray? Nagababanto mga mindagiti sakam. Na, ay naglastog kan. Ay, bumaba ka ditan tagawitan. Adumitan dahito na puros na bunga ti mangga. Na, Bumaba ka ron angkal. yay. Wayne! Babay paray. Agawid kamay. Anggail, inibus mo tin datataba dong ti bunga ti mula mamangga. Bulong mo ila nagbating ang paisam. Imbagmay, tasaan da pa'y nga inibus pati bulong na. Apay nga ipilpilit ni tataba dong amulan na dito yung amangga. Jak madam mo, di lang babain. Ada ayamat din mulmula na. Kino basit ka pa hindi ka imulak da ito'y amanggat. At dagayam ka anakan ni tataba daw. Awan. Ada ayamat ka bagyan handay jay. Awan ti mayat ngagbalin akabagyan na. Kasano nga yan anggail? Anya ti aramidon ta. Awan mo't napuros ta bunga ti mangga. Ay sa nabalay. Tada mula ka santol. Isunto ti purusan ta amin abunganan ah. Sige, sakto ti umuli anggail. Talaga na amuak ng angkel mo gayam ni tataba daw. Uray sak nga ron, Chip. Italamat ana amuak day ta. Talaga ka ding angkel mau?
Saan mo tiyamok? Inayaban nak, kat kinuna na nga angkal tiyawag ko kenkwana. Sa bagay, at damit basit pagkarkarupaan yaw. Ang mas dawak. Itataka sa pulanak ni tata ba daw? Kunana ka anak-anak. Katsi ka man. Saan nga mina na makauli ni tata ba daw talakayan? Imbaga kanyak, tapod nung angkal ko ni Angkal Inteng. Awan mo't dua-dua iti dayta. Tatalaga nga karkarupa kayo. Katuan mo't nga main. Pati payod yun to pay agpadpada. Agat kili-kili kayo. Ha? Ibagampay lang, may. Nung ada balasang amakangay, di ka babain. Aywan na niya. Ibabain nakmat una yan. Kaano pa'y nagbalin amula ni pari badong dayta amangga ngain mulam. Manon atawan tinapalabas. Ipapilit na bit. Ay, nabaybayagan di tabangkag mo dayta apuon ti mangga. Ita tanagbunga. Bigbigan na mutan ako kuhana. Di na ngarod bigbigan, di awampay bunga na. Ay, managtagik waday ja akong parem. Saan anasaya at ti ugali na? Sana bali? Tadapay mo di po unti sandal. Ito nagbunga. Burasan may kinikwarog amin abunga na. Rumbang laeng. Tapno maramanan taman mo't dagiti imulmulam ijay bangkag. Nagagat nga men ni badung ko nga agmula-mula maray. Iso nga ita, apitan na matan na, dagiti mulmulan na. Wan tanagdinamag diti barangay tayo abinuras mat kano ni badong mau dagiti amin abunga ti mangga ni kapitan. Anya mangga ni kapitan? Mangga ni badung ko day jay. Iso ita ti question. Asino talaga ti akin mangga? Ni kapitan wano ni badong mau. Ay, yawan timang big bag itimula ni badung kaw marikwanang. Tauray siya, lumabanak mag nukas tatar aramidan da. Saan ka amabutang ka ni kapitan? Apay kumakabutang ko ngay ni kapitan. No kunak amula ni badung kaw. Talaga amula na. Oray aglalaban kamay. Kasta aya, mare. Anya nga iti aramiden nyo nga agulitag. Mangan kayon Manganta ka na unang kail. Kasano ang makapanganak at awan mo't di paboritok asili. Antay, ayan nga iti sili yaw. Sana makapangan ni Angkal no awan sili. Ay, naibos ti silay. Ay, buskan na awang kail. Aya, ay kamang puros iti sila ije likod ti balay ko arab. At nga tabunganan, Kano na bayagan asa anak anapan nagalala? inak nga rotag puraos. Basta saan mo akot-kutsin da ito'y sidak Angkal. Tuwin ka di! Sige pa daw. Agala ka tibong at mula masilay. Punuam na itasupag. Nagmayada tagpuras. Nay, tata pa daw. Anya ter aramidem dito'y likod ti balay tanggal ka. Ay, saan ka nga masasiday ko arab? Silyak na ita madam. Sili na Angkal ko dagita. Nagkunaking ka? Numulak na kito yung silay. Kasano amulam. Kat dito'y likod ti balay tanggal ko ti ayan na. Dito ay papili na. Kita ba? Da ito'y alin niya. Isaw, tinagbandingan iti dagamay. Kukwak dito abanda. Kukwamay, na angkal mo dito'y abanda. Kita anda ito'y nagtubban da kiti silya. Dito'y ayang kaw. Sapay pinurus mon samot amin ay. Ay, talaga purusik amin na. Mula nga ron, ti purusik. Awan mo timbati mo na pagsili ni Angkal ka. Apay ko mga ibatsak ngay. Talaga nga lang amin na. Tasiling nga ron. Atay kan ko arab. Sigurado nga adda awit na asilay. Angkal, awan na ala ka silay. Apay nga awan ngay? Ay. Nasang putak mo't iti likod ti balayo ni tata ba itong agpurpuros iti silay? Ay sus! Isumanay. Isili na kanumot amin dagi dyan na imulay dyan. Iso ngayon nala na amin. Ay aglablabesan day ta kumpare ka. Uri nang ibatil ako mamat iti may sawon o bugbog tong abunga ti sili. Awan imbati na. Kukuha na kanu amin. Ultimo bulong na. Nagadon day ta inalam asilay ba daw? Way,
Saan ta nagumatang pa iti silay? Uray karam kamam amin dagitan. Nangalaam nga ikadagita. Katawan mo't amok nga imulam asilay. Hindi magmagnak di talikod ti balay. At na nakita ka silay. Ato, tibunga na. Iso pinuros ko amin na. Mula ni Kapitan dagita asilay. Ay di ka man. Mula na yamay. Kano malagip ko iday, anakitak ni Kapitan nga agmulmula iti sili di taabanda. Agirason ka pa lang. Basta mulak na gito yung silay. Nalpas, titungtungan. Agar aramid ka manon iti saan ang nasaya at Ay, badam. basta agtal na ka man tuyan. Inton mapang ka maki-istorya di takaruba. Ibagam, amulak na gito yung silay. Wait! Imbag man no biningayan na ka ni Kabadong iti bunga ti mangga na panyo pinuros di tabangkag ni Kapitan. Saan pa'y, kagawad? Apay asaan? Paluman na kano pa'y? Kayat mo asawan, aging gaita. Saan pa'y analoob? Saan pa'y siguro Tadinak pa'y mat-inik ka na pulos. Apay, saan ka makadlaw? Makadlaw itian niya, kagawad. Luklukwan na kan samot taon ni Kabadong. Saan mat iti pa nagkunak? Ay, saan ka na sumursorot kan kuana? Ketno, kunanabat ngamin nga angkel kaw. Uncle Mau? Uncle Mau ni Kabadong? Isumat timbaga na. Angkel to pa iti kayat na nga yawag ko kenkwana. Itala ang anaamuak nga kabagyan kayo gayam. At damat basit pagkarkarupaan may kagawad. Aya, Apay, di mo madlaw. Agpadpada kami, arupat bakas. Mas pasensya pa lang na dyan pari pa daw. ang sobra meten ti araramiden na. Tagikwaan na mat aminan. Ay, kalma lang ang inting. Kalma. Ay, anya pa'y ngay manan ti tagikwaan na abunga ti mulam. Huston ti pinuros na abo nga ti silik idilikod ti balay. Diyak mapasensya nan wag puros pa iti sa balay. Nay, paypayapayan na ka ni Tata ba daw? Ayan na. Dayjay ha? At day tisangwanan ti Teresina ni Kagawad Kuanang. Anyaman nga tanti baga ni uncle ko. Saan mo mat kanong uncle ni Tata ba daw? Apay katasaan, kat isumat timbaga na. Saan nga rod ka now? Awan mat kano tinagkabkabagyan niyaw? Apay ngayon nga ro, medyo karkarupa kami. Ay, day tanti jak amaw. Tanakan, inayabang ka, tadamanan pa parantag. Sa dinaw, uncle. Di ta bangkag. Bangkag mo, uncle. Bangkag ni parinteng. Ket no napanta di ta ide, idinagala ta iti bunga ti mangga. Nay, malagi mo pa'y magayam. Kasano kumamalipatak, ket aging gayta, di nakpainikan iti bingay kaw iti pinuros ta bunga ti mangga. Apay, sanda ka di pa yan alo, manggal? Ay, santa na pagsaritaan day ta. Apay asaan ngay, ket di nakmatinikan. Daki sa pagsaritaan ta. Iso asaan ta na pagsaritaan. Kasta ka day. Kanakan. Hintay, andamanin ipaulikin ka. Anya nga iti ipaulim kanyak. Santaol. Ha? Nakita, di kaabay di mangga nga inulim iday. Santol da jay. Kahit mabalinan na purusayin, di kiti nagdadakkel abunga na. Paulyan nakmanay nang kahil. Kituin na. Kit naglain ka nga umulay. Kas labakis ko naman. Di naktumot lang ibingayan. Sana? Jakon kaya ti umuli. Kaanakan ka pa, di mo kagkayat umulay. Uray pa ka anak-anak. No ka anak-anak. Apay kay nga rod adinak imbingayan iti mangga. Ibabawi nga ro din, ti pa nagkabagyan ta. No kasta mo ilay, nga sadot ka. Uray babawi ma. Sana ko nasumurot pa ikan ka. Nalala. Siyak lang nga ro din, ti pa nagpuros iti sandal. Saan na kon nga awagan, iti angkay. Mapan kami kanuag puros iti santol ni Uncle Kao. Ha? Ay, in kayo na, Chip. Itay pa anapan nagpuros ni Tata ba daw? Ha? Napan man ang nagpuraos? Katuan. Inununaan na kayo manin ah. Apay ngay ama pa nagpuraos. Kat saan namot amula day jay? Agbibigbig nga rod ni Tata ba daw? Ay, inakaya ba ni Uncle Kao? Mapan kamain. Ang mga ibusan man ni Tata ba dong dagiti bunga ti santol ni Uncle Kao? Kabalak magayam si umuli ah. Dakaw, dito yung ngato ti sandal. Agpurusa ng agpuraos.
Puro sa kami na na. Tabdoawan mabatay, kinip pare deng. Ne. Mira, nagalis dito yung banda. Naskin nagkapunta ka na lang. Matuktukol dito. Nagkapunta ka sa ngaki. Matitya ka na! Tara sa mangkay. Ang mga ubusan ni Tata ba itong amin abong at mula masantaw? Ibusin na ko na. Ni mo Tata ba itong dajag paparayat? Tama kitain. Anya tinapasamakan ka, Tata ba daw? Ay, sus. Natindaga ni Tapon ni Sandol Waraw. Ah. Ay, basol mo na ito, pare. Basol ba? Naa. Apoy mo na basol ko ngay. Ay, basol mo ah. Tamulam gayam da ito yung Santol na nakatinlagak. Naa. Tuwan at talaga't babain mo ah. Kaya't mo ta ipapulis ka. Sakpan, di pa basolam itata na tinaga. Ay, katisikat ka. Natungkulsan ka na ka. Ay, na nagsakit. Natungkulsan ka po iti pan nakatinlag ka. Di nak man nawawagan iti kanakan, Tata Badong. Tasan na kakanakan. Anya, Wen, pudnaw, nga dabasit pagkarkarupaan ta. Ngam saan tangag kabagyan. saan nakatultuladin, Wayne? Hagmula ka, Mike, no kaya't mo nga dapi tayong baraw. Ay na, tatabadong, nakas ngamin tikas taagalan. Ala sigay, dinan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.